Pristup slijepoj osobi. Obraćanje slijepoj osobi s pratnjom. Ej, jel ti treba pomoć? Može, trebala bi sam do A evo, tu je šaltera. šalter. Da, gospođa treba kupiti kartu Ja i bi putuje trebala gdje kartu putuješ? za Osijek. Za Osijek, Ali- da, pa ćete nam reći na kojem. Pa evo sad ću ja. Na kojem mogu peronu Evo, samo i sekundu, na kojem molim vas. kolosijeku staje. 20 Sad minuta ću. na peronu 6. Za 20 minuta Čujem. na peronu 6. Hvala, čujem ja, dobro. ajde. Hvala. O Bože, koji luđak. Dobar dan, gospodične, Dobar dan. jel vam treba pomoć? Može, do šaltera sam. Super, hvala. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja bi trebala kartu za Osijek. Za Osijek? Da. Evo samo malo. Ide vam za 20 minuta na peronu 6, a kartu možete kupiti dolje lijevo. Super, hvala puno. Hvala, Što doviđenja. da vas odpred? Može, joj, hvala, Nema super. problema. Može. Doviđenja. Treba pomoć. Da, tražim izlaz iz Evo, tu ti stepenice, onda ideš ravno i desno. Dobro, to mi baš nije nešto korisno, ali hvala. Dobar dan, gospodična. Dobar dan. Jel vam mogu pomoći? Dobar dan, da, tražim izlaz iz kolodvora. Evo, ovdje su vam stepenice koje idu prema dolje, onda se ide ravno i desno. Hoćete da vas otpratim? Može. Hvala. Ako ne vidimo, nismo nevidljivi. Mobilitet je osnovni preduvjet neovisnog življenja i ravnopravnog uključivanja u društvo. Pravilnim pristupom pružate podršku slijepim i slabovidnim osobama.